danas ponovo sa Jovićem. Izvinite što nisam mogla neko vreme da snimam. Nisam mogla, zato što mi se na kameri slučajno sam bio stavio ubrzani snimak da mi bude i onda nisam mogla snimam zato što nisam znala kako to da uradim, to da sklonim. Pa tako da sam malo prebubala nešto po tabletu i po kameri jesenjem tabletom mojim. I ajde, danas ću vas naučiti kako svirati Demon's Cell Imagine Dragons. I ljudi, hvala vam za 50 subscribe-ova. Najbolji ste, sad ne približim stolicu. Evo vidite, još malo stane i u sunce, bre, što sija. Evo vidite. Pokazivala sam vam prvi dan, znači on ide ovako. Ne, sad izvidite. Natirat ću sad sve. I ustigla mi poruku. Uživali u pesmi, izvinite za manje grešaka. Ne sad zato što je ovdje mnogo jako svetlo, ja ću možda samo da pomerim kameru. Zato što je prejako, ali prejako. Šta kažete ovako? I treba će vam za ovu pesmu Kappa Duster, to je ovo što skreću žice. Danas sam se ljudi malo razbola. Ne veže. Gledajte se. Prvi dan sam nas naučila. I to se ponovite, znate. Sad drugi dan. Uzeti treći prst i stavit ćete na petu žicu treći prag. Onda ćete uzeti, mislim da ćete uzeti, postavit ćete
drugi prst na četvrtu žicu, drugi prag. I onda ćete odsvirati sa palcem jedan put petu žicu, 3 puta treću žicu, znači to zvuči ovako. Onda ćete zajedno petu i treću, znači to zvuči ovako. Onda ćete okinuti četvrtu žicu i ponovo treću, to zvuči ovako. Onda ćete staviti treći prst na šestu žicu, treći prag i prvi prst na drugi žicu, prvi prag. I onda ćete odsvirati onda ćete odsvirati šestu žicu jedan put, 3 put treću. Znači to zvuči ovako. Onda ćete zajedno odsvirati šestu žicu i drugu žicu. To zvuči ovako. Dobro. Izvinite. I onda ćete praznu drugu žicu i treću žicu u drugi prag. To zvuči ovako. Izvinite. Bre, što grešim. Onda ćete prvi prst staviti na četvrtu žicu, drugi prag i odsvirat ćete petu žicu i 3 puta četvrtu, drugi prag. I onda zajedno petu i četvrtu i onda ponovo četvrtu i onda četvrtu, treći prag. To zvuči ovako. I onda ćete uzeti prvi prst na šestu žicu, prvi prag i četvrti prst na četvrtu žicu, treći prag. I odsvirat ćete jednom šestu žicu i 3 puta četvrtu. I onda spojeno to. To ovako. Snimam! Snimam! Izvinite ljudi. I onda ćete četvrtu žicu, drugi prag. To ovako. Ajmo od početka drugo dela. Staviti ovdje, vidite, treći prst na petu žicu, treći prag i prvi prst na drugu žicu, prvi prag. I odsvirat ćete petu žicu i 3 puta drugu, znači ovako. I raspolno to. I na praznu drugu žicu. Onda ćete staviti onda ćete staviti treći prst na šestu žicu, treći prag. I stavit ćete prvi srednji i odsvirat ćete jedan put šestu žicu i 3 puta tri puta drugu praznu. I ponovo praznu. I onda treća žica, drugi prag, prvi prst. I onda ponovo ovaj deo. To sam vam već mogla. Pogledajte što smo sad naučili. Onda ide ref.
ovaj prst treći na petu žicu treći prag, onda četvrta žica drugi prag sa drugim prstom i prvi prst na drugu žicu prvi prag. I onda ćete odsvirati, stavit ćete ovaj prst desne ruke na prvu, drugi na drugu i ovaj na treću i palac na petu. I odsvirat ćete tako. I onda ovo zajedno, znači je ovako, tako dva put. Ne, znači, i onda zajedno. Ovako. 3 puta. Tako. I onda stavit ćete četvrti prst leve ruke na prvu žicu treći prag. I odsvirat ćete taj akord. I onda ćete ove dvije žice, znači treća i druga, odsvirati i onda podignete ovaj prst. A ovdje ćete zacrtati lupanje oko. Udarite oko. Znači i onda odete oko i udarite. Znači. I onda ćete uzeti treći prst leve ruke i stavite na šestu žicu treći prag. Drugi prst leve ruke na četvrtu žicu drugi prag i prvi prst na drugu žicu prvi prag. I onda ćete odsvirati šestu žicu. I onda ponovno kao znači ponovno njega. I onda ponovno mali prst stavite na prvu žicu treći prag. I onda prazno i udarite i treća žica. To će ovako zvučati sve. A ne, izvijek. Onda ćete uzeti ovaj prst i staviti na četvrtu žicu drugi prag, treću žicu drugi prag, treći prst i prvi prst na drugu žicu drugi prag. I onda ćete to, stavit ćete desne ruke, treći prst na prvu žicu i znači tako i odsvirat ćete prvo petu žicu. Ova treća ćete ovako. Znači ovako. Znači tako, znači pomete dva puta. Prva, druga, treća. Znači stane. Znači ovako. Onda ćete staviti prvi prst na prvu žicu prvi prag i odsvirati ova tri zajedno. Znači to ovako zvuči. I stavit ćete ovaj treći prst na četvrtu žicu treći prag, drugi prst na treću žicu drugi prag i prvi prst na prvu žicu prvi prag. I odsvirate četvrte žice i ovo tri. Znači ovako, udarac, dva puta tu. I onda
to uradite akord, stavite treći prst na petu žicu, treći prag, drugi prst, baterija će mi crkti. Drugi prst na četvrtu žicu, drugi prag i prvi prst na drugu žicu prvi prag i odsvirate ovako sa palcem. Ne šestu nego od pet ovako do dole. I uzmete ovako da bi bilo lakše. I onda i usikaram poraka. Petu žicu, ne petu nego četvrtu žicu. I onda ponovo. Znači, još ste se snašali, sad da upalim svetlo. Mislim da se bolje vidite. Sada postavit ćete ovako, kao za onaj akord i to. Onda ćete postaviti ovako prste, desne ruke, treći na drugu žicu, desne ruke, onda drugi prst na treću žicu i prvi prst na četvrtu žicu i palac na petu žicu. I na to odsvirate ovo. Znači jedan put i udarite. I onda dva puta tako. I onda ćete uzeti mali prst i staviti na drugu žicu treći put. To je ovako. I onda ćete uzeti treći prst na šestu žicu, treći prag, vidite, onda drugi prst na petu žicu, drugi prag, prst na i ništa. Odsvirate onda ovako, stavite ovdje isto ovako poslažete. Samo stavite palac na šestu žicu. Šestu žicu, izvinite. Ne, izvinite. Ovako. Znači ovako to zove. I onda ovako odsvirate ovo. Znači jedan i udarite. Dva putova. I prvi prst na drugu žicu prvi prag. Znači, ovako. I onda ćete uzeti srednji prst i staviti na ovu kao i kod refrena ovdje. Ovdje i ovdje i ovdje, vidite kao kod refrena ovdje. I poslagat ćete ovaj treći prst na drugu žicu, drugi prst na četvrtu žicu i prvi prst na petu žicu i palac na šestu. I onda izvinite, izvirate tako, to će zvučiti. I onda odsvirate
svirate ovako. I udarite. 2 puta ovo se, znači. Ćete prvi prst na 6. žicu, prvi prag, 4. prst na ovu 4. žicu, 3. prag i ovaj 3. prst na 5. žicu, 3. prag i drugi prst na 3. žicu, 3. prag. I onda odsvirate ovako, isto kao kod ono. Znači i onda podignete ovo ovdje i stavite ovdje niže. Ovdje niže ponovo. I ponovo ovo više. I onda ponovo to ponovo. I ovdje samo jedno uradite ovo. I onda uzmete prvi prst na 1. žicu, prvi prag i 5 puta odsvirate. I onda praznu 1. žicu 2 puta. I onda obično refren ponovo. Ponovo počet. Yes, to. I ljudi, nadam se da se sviđa ovaj video. Ako vi imate gitaru u kući, ne morate ni da idete u muzičku školu kao ja. Znaćete da naučite uz pomoć mene. I ljudi, doviđenja, lajkujte mi video snimke, subscribeujte me ako već niste. I pa pa!